tun chum ka video a chuanin foundation chi sang sang ka hriat chi sari ka ron tar lang dawna kan foundation thlan dan a zurin kan glow in kan glow lo theia I chu wang chuan foundation a hanin eng ang foundation hian nge ka skin hi amilang kha kan lo hriat zual theina no lei chitan khan foundation chi sari ka ron tar lang dawn ani ole a pakhat na chuanin liquid foundation hi mitam zo khan kan mang na sa in ka sha a liquid foundation a han chi ni in a kalta matte finish le dewy finish nya chemical po hi chi ni kana ya hi L'Oreal dewy finish ni ta hi superstay Maybelline ni ta hi ameta matte hi chu matte finish hi chu thlasika chuanin maite thlasika chuna lo rowa kan chi cheuta a work lawa dry skin lo tan po ni se oily skin deute an ni lo chuanin hei thlasikang tunang bora ka chuanin matte finish hi chu ka suggest lawa heng ho hi a hydrate ta mai a ti hnawng tha a chuwan chuanin liquid a po hetiang ho hi thlasika chuan man chi ani chuan liquid foundation hi a lasting a noi thiam chuan blend in anal du a glow a pe a look si a natural em a chuwan chuan a lasting baka setting spray tin na ti chuan makeup artist pon mo chaina te kan hmangna sata chuwang chuanin liquid foundation hi chu nge foundation ti hi chuanin mitlang puina kan ngai to na lo omnin ka sha ke po in acha ka te ka du em ani apanina chuan serum foundation hi tunang la ya chun lar le to a chan chu amma han serum om ngala wang khan skin care ti lo po khanin benefits ka om sa chuwan chuanin tunang la ya chuanin mi hanin andu le to bia hian sha ta ama hi hnoya ol sama tin moisturizer ang ani hala wang khan buna hydrate cha a buna ti hnong cha tunang season anga te po cha a chuan ama hi glow natural glow pe in bun no nal tak glass skin anti ang chi te po kha I noi thiam chuan pe thei ama ro chu a lasting te over lo ani apathumna chuanin tinted oil foundation hi anin ama han oil te lawa hanin enge hei buna hydrate cha a super dry skin kan ti ang te mata ponyang chu le kum upato 40 to 50 tan te po buna hydrate chat to awang khanin acha emema moisturizer ang mai ani boka chuan glow kha pinal boka chuanin khata ang kum upato le super dry skin tan chuan tinted oil foundation hi natural looks nal taka min pe thayang kha ani palina chuanin cream foundation hi a formula hi cream basis ya mani awangin a hydrate cha a anong cha a super dry skin le kumopalam pangtan po hian a cha ama ero chu a coverage hi a chalem lawa chuanin oily skin tan a chalawa nipuya phei chuanin a dere lo ma thana tlana sa chu wang chuanin tunang season anga hana cha kema po hi dry skin kani chung po in dry skin kani chung po hanin skin care ka ti chat phei chuanin tunang season na po hanin a last long te fashion lawa chu wang chuanin L'Oreal chu match nen khan ka mix thin ta chu min en ero chuanin a glow min panel min hydrate cha ka buna te ro lawa oily skin tan chuanin a chalem lo ani dry skin uplampang to in ni chuanin ka suggest ke po in ka mangzo zo china chave ve mai chuanin pangana chuanin Mousse foundation hi alar vak lo mai thayam Mousse foundation hi oily skin tan a che mema a chat na chu hei vun mama wanga vun kwaron siam chin tanga hianin a cha a veng thei boka nipuya oily skin tan a che mema a lightweight ta hei liquid foundation chen khat ang hemet te anga wa cha bur ni si lo khana lightweight ta ama ero chu noi thiam hara blend nal thiam blend rual thiam chuanin hei chalu tuksi lo natural look deuh si khanin min pe a noi thiam lo ero chuanin blend nal hara hei vun apache kan teng chi awar hluk ang chi ang khan om thaya chuwan chuanin Mousse foundation po hi man thiam chuan a che a lightweight a ama ero chu
liquid foundation te ang khan a last long lova chuan chuan makeup artist tan chuan man chi lutuk ero chu ani lem lo ani chuanin parukna chuanin stick foundation he alara man ol sama ken ol sama zinve wana te he foundation te anga han noya han messy ang khawm lawa ta noi top mai ang hinita chuwan chuanin ken me ol sama man nuama ame ero chu acha a he kan in noi chuanin makeup noi dewang khan a feel thaya ama hi cha thata wang khanin hei noi ma khanin skincare hi te uluk khanga ya kan ti uluk lo chuanin kan vun kha hei a be thaya a ki thaya chuwang chuanin stick foundation chu kan man don chon khatanga kan uluk kha anga ya chuti ral chuanin ama hi consider ang khanin tang ang vun perfect lo lai ang kha a cover thaya a coverage medium to full coverage hanyas liquid ten khanin ainanga a coverage hi cha chu wan chon makeup artist te pon an wara chon fashion makeup te heavy makeup ati hanin man a hloin man nasat pol ani bok ani ole top na bera chuanin powder foundation he kemen na ka kollai ni ta powder foundation hey makeup du na sel tuklo bare looks and ang chi hey natural teu ang chi ma se vun glow du ang chi tan khan acha kema pon hey ka mang ve na sa to ta hanin hey a sponsor on chom hal ta man mo thila te po cha ken mai ol sama pai ol sam box ya ama ero chu hey po hi stick foundation ang do khanin kan noi don chanin kan vun kha skincare ha kan ti uloga kan ti na sat kha ngai chan chu vun kha ero ve thei de boka chuan chatna chu a lightweight te hei chabur makeup in noya chabur ang khan omlawa chuanin lasting over lo boka so yang khan kin mai ol sama in chaina chu do lo tan chuanin natural glow na deu kha pe noi tham chuan chuwan chuanin pai mai ol sam hai he acha ve ve bok ani ole kha skin akade foundation chi shang te sari karon talan thei te chuan ye khatyanga khanin coverage ha chuan number 1 liquid foundation de stick foundation kha achabera chuanin nitin anga in hnoi du anga chia chuanin tinted oil foundation te po serum foundation te po acha te khan khata azir khanin ang skin type nge in ni azir khanin in nge foundation in thandon po khan in thlang fu thei don ani ole ha jan bo in ta na karon talan thei chu ani